Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa kababayi nga siligaya. Mga kandusanan, may letter sender tayo ngayon mga kandusanan. Gikan pa kini sa Surigao, Agusan del Sur. Mao kini si Ligaya mga kandusanan. Ug aniya ang iyang sulat na ipinadala dito sa kandusanang istasyon ni Ate Laika Bern na hindi pa narehistro. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan mga kandusanan. Og mga kandusanan, gisulat pa taon niya kini mga kandusanan sa bunot mga kandusanan. Dear Ate Laika Bern, tawgarakan ko sa ngalan nga Ligaya og taga Surigao ako lugar. Aduna ko'y suliran. Mao kini Ate Laika Bern. Sa pila ka tuig nga ako panarbaho ug layo ug ako tag-agwanta ang kasakit ug kamingaw. Sa ako usa ka bata nga milayo sa iya aron lamang makasuporta ug makatabang sa ako pamilya. Usab Ate Laika Bern, wala man ko ming kwintas sa ako pagtabang sa ako mga igsuon. Kay ako sila kadugo. Apan, ako alamang magtinabangay lang ba? Apan, sa ako nakita, wala man. Kay sa panahon nga ako naglisod, nasakit, wala ko'y masangpit, kundi ako kauglingon lamang. Jaon ko'y igsuon nga suod kaayo nako. Kasundo nako. Never mi nag-away ana nija. Apan Ate Laika Bern. Sa usa lamang kabaji na insulto ko niya. Napasakitan dili kon pisikal, kundi emosyonal nga hangtod kuman. Sakit gihapon sa ako dughan. Sakit labi na imo kadugo ang makaistorya og sakit nga ako pa nagtabang aron makanegosyo ang bae niya. Ako tanan gasto nakabayad lamang si Ja og pila lamang. Apan jaon pa siya'y kulang kuman. Ako pa ang utangan katong oras nga nag-inventory na taraw mi through message lang. Apan tung adlaw nga na ako sa ila, ipangutanan nako about sa items. Miingon na wala na'y items pero jaon pa. Di ay. Tagtaguan rakay. Nakita sa ako usa ka igsuon ang mga items nga iya tagtaguan. Kuyawa ba Ate Laika Bern? Maski piso wala si Ja nakapuhunan, kundi ako kagulingon nga bulsa aron lamang makatabang sa ija. Unya, ako pa ang dautan ug utangan niya. Usa pa, nagpabuhi pa ko og hayop. Multi-piso aya ko kadawat. Pero wala sila kadungog nako og lain nga istorya Ate Laika Bern. Sukad adto hangtod kuman dili na pareha sa una among pagtagad sa ako igsuon.
tungod sa bai nga sulsulira, buutan malai ang hil, pero pailalom lamang ang kinaiya. Baka kun baya kaayo atilay ka Bern, kay tanan istorya niya sa ako igsuon, di man magkatugma sa ako pag-istorya niya. Lahiun man niya pagsabot, nga unta naaman siya'y grado. Ug isa pa atilay ka Bern, makatamay, wagas. Kay kami high school grad lang, samantala siya college graduate. Sakit kaayo atilay ka Bern, nga kaugilingon nimong kadugo, igsuon, di man unta pisikal pero emosyonal ang kasakit nga taghatag kanako kuman ang bae. Di magpakita sa ako kay nahadlok o guilty siya sa iya gibuhat kundi ka guilty. Magpakita siya nako apan aya man. Kay kung magpakita siya, ako jud siya istoryahon. Kung sakto ba iya gibuhat sa iya pandaot o pag-awayon mi nga magsuon. Maldita ko, atilay ka Bern. Pero ato kamaldita, ato mansat ibutang sa tarong. Maayo ko sa maayo. Pero kun abusaran sab ug sobra, alangan magbinutan pa ta. Mutubo jud ang sungay, di ba atilay ka Bern? Dili ta perpekto. Pero ako alamang sa mga igsuon, dili kita magpa-under sa uban. Lantawon nato ug asa ang sakto. Di ta magpaka buta lamang sa usa ka butang. Daghang salamat atilay ka Bern. Just love. Unta matagan ko nimo ug maayong tambag balibag. Ayan mga kadusanan, maukatung atong letter sender nga si Ligaya from Surigao, Agusan Sur, na ang kanyang problema mga kadusanan tungkol ito sa asawa ng kanyang kapatid. Mga kadusanan, utay-utayo nato ang iyang sugilanon sa iyang kinabuhi. Narinig nyo naman mga kadusanan na ang kanyang problema mga kadusanan. Nanarbaho siya sa una mga kadusanan. Giagwanta niya ang tanan, bisan mingaw mga kadusanan. Aduna siya'y anak mga kadusanan nga iya taong nabiyaan mga kadusanan kay nakipagsapalaran siya mga kadusanan para mabigyan niya ito ng magandang kinabukasan. O dili lang mga kadusanan nga nanarbaho siya mga kadusanan para sa iyang anak mga kadusanan, kundi para makatabang sab siya sa iyang pamilya mga kadusanan, sa iyang mga igsuon, sa iyang mama. So mga kadusanan, kining atong letter sender karon mga kadusanan nga si Ligaya mga kadusanan, dili siya dalo mga kadusanan no, kay nanarbaho siya mga kadusanan para sa iyang pamilya mga kadusanan. Og nitabang pagud siya mga kadusanan no sa iyang sa asawa sa iyang igsuon nga lalaki mga kadusanan. Ang problema niya mga kadusanan, sa iyang pagtabang sa asawa sa iyang igsuon nga lalaki mga kadusanan, siya pa'y gihimo og dautan mga kadusanan. Kumbaga mga kadusanan, ang iyang kamaayo mga kadusanan, giabusaran sa asawa sa iyang igsuon nga laki mga kadusanan. So mga kadusanan, ang masakit nito mga kadusanan no, nag-away siya sa iyang igsuon nga lalaki kay tungod aning bae. Kay kining bae lagi mga kadusanan no, dabi kaayo mag-imbento og istorya mga kadusanan. Pati dili mao ang giistorya sa atong letter sender nga si Ligaya. Ang iyang gipaabot nga
nga istorya sa iyang bana lahi mga kadusanan mautong nasuko ang iyang igsuon nga laki mga kadusanan. Kay kinilaging iyang igsuon mga kadusanan, hindi talaga natin maiiwasan mga kadusanan kung gugmaan ang atong igsuon. Oo. Di gina siya maminaw mga kadusanan. Dito gina siya maminaw sa iyang kanang gihigugma mga kadusanan. Ligayang angay nimong buhaton ligaya. Pasagdiin na lang ng asawa sa imong igsuon nga lalaki. O kahibalugid ko pag-abot sa panahon kanang imong igsuon nga lalaki makarealize siya nga importante ka sa iyang kinabuhi ka igsuon kaniya. Og moabot ang panahon na kanang babae magmahay na siya sa iyang gibuhat. Kay wala gyud siya musukli sa imong pagkamaayo. Tapos gibaslan ra kag tapos gisira pagid ka sa imong igsuon nga lalaki nga kining imong igsuon nga lalaki nga suod nimo nga igsuon tapos tungod lang sa babae nawala ang inyong maayong komunikasyon sa imong igsuon. So ligaya pasagdi na lang gid ng babae sa imong igsuon. Pag-focus na lang sa imong kagulingon. At least, na-aware na ka sa batasan, sa bai sa imong igsuon. Sa imong pagkamaayo ligaya, sa imong batasan nga matinabangon ka, ayo lang usaba sa mga tao nga deserve nga tabangan. O pag-move on na. Maura ka tuwa akong ika-advise sa imo. At maraming salamat sa ipinahatid mong sulat dito sa kandusan ng istasyon ni Ate Laika Bern na hindi pa narehistro. Ayan mga kandusanan, mao katong siglanon ni Ligaya mga kandusanan. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Laika Bern Aninohon. Thank you so much.